Praise the Lord. Ia o au o le to'olua tamaitai lea la lelei ia dora Luatua. Ia tausanga lua afe sfuluma le lua afe sfuluma le wha na a matai le matou mafutanga ma le ainga nei ina ua o atu i le lua afe masuma lua ina o atu i le tamā ia mulianga. Ma o whai atu ia mulianga wa ua o fia mafuta i lona fine. O na tuu mai leo le whātuatuanga o tamā ia mulianga ina ia mafuta madora. Mai le taimile nā o mai le taimile nei ma mātou mafuta i te tono le ainga. Ma ua whailangi le fōlanga le tamā. Lua afe ma le sfulu fitu na amatai na mātou no nofo ma si o mātou tinā. Ia mawhisosoani e le tausinga o le mātou tinā. Lua lava ni vainga na whaamanuia ina i loto le mātou tinā. Ona o le tangata lea o le whaaloalo ia te au. Te mi uma ma te nonofo ai ma mātalatala noa. O se tinā e tau saafia i lana mio e mauai fo'i le ao awina o loo nei tangata i lona whaaloalo. E ui lava o i mātou o lana whanau. Ia e se foi awinga tina i lana whanau. A o mātou o loo whai mai te tono le ainga. O te vaai ai le winga le o le lo matua o le te lei o lana whaaloalo e tuina mai a te i mātou. Mai o le winga fo i lea na whaamanuia ina i lo loto. O le vainga lona lua na ui loa si o mātou tina o le tangata tālai. Ona o ia sa o le talaanga o le lo matua le nei na maua e ia le whaolatanga e ala i lona tuangane i Wellington e. Ona nau le o ia e o mai au kilani e whaasoa i le whaolatanga i siona uso i a whaaui. Ma lato mafuta ai lunga i au kilani ona o le nau tainga nei ia whaolaina ia nei ona ainga. Mai o le ainga fo i lea o whaaui matau pa a o iai a sauma mulianga i le lato mauta na awala i le whaolatanga i le matou ainga. So o te lei loa i le finangalo le atua, po se awala na sila fia le atua, e whaatasi ai maa ua male, te mai taila le leilea wa avea nei ma uto olua. So two things that I know about Mum. She had the utmost respect for all of us, her children's husbands and wives, us in-laws. Every time I sat with her, in her words that she would give advice or she would reprimand, but in such a way that wouldn't hurt us or offend us, but really just guided us in our family and how we are to do things. And I really admired that about Mum. The second thing that I would say about Mum is that she was an evangelist. She came to know the Lord through her brother, our uncle Malaifo. In her early years of walking in the faith with the Lord, she urgently wanted to come to Auckland because she wanted to share the gospel with her family. And so the legacy of this woman is a legacy of standing for truth and sharing the truth that is found in Jesus Christ. And it's become such a blessing for me. I came into the family back in 2012 when Dad was alive, and I went and asked if I could court his daughter, and Dad said yes straight away. But ever since then, and coming into the family, and we came to live with Mum in 2017, and ever since then helped look after Mum. But she's been a real blessing for me personally, especially growing in the things of the Lord, slowly moving into ministry. Her advice, her courage to continue to encourage us in the things of the Lord has become a real testament of who she was and who she still is for us. So thank you, Mum. We love you. Blessed and peace be the journey. In Jesus' name, Amen. Amen.